Агай, сиз Манасты илим деп жазып жүрөсүз да? Ошол Манас эпоспу же баатырбы же илимби? Муну кантип түшүнөбүз? Üçö тең туура. Бул эмне өзү? Üçö тең туура. Манас эмнеси менен даңктуу, эмнеси менен күчтүү. Манас ата жерге жаралгандан баштап, астан мандан жерге ман болуп, ас болуп келген доордон баштап, же ачыгын айтайын, Кудай сөзү улуу Манас ата илиминде деген китеп бар. Ошол китепте айтылып атат Манасга. Ошо периштелер жер жарал электе суунун үстүнө калкып келген мезгилде, аларга күнөөдөн батып кеткенде, андан кийин перилер келип, андан кийин атланттар келип күнөөгө баткан мезгилде, Нух пайгамбардын суу ташкыны жер бетин каптаганда, ошол убакта өзүнүн болгондугу жөнүндө Манас ата бизге ошол жана китептен маалыматтайт. Же болбосо 7 жолу келип келгендиги жөнүндө айтат. Ошондо жанагы Тора китебинде Библиянын башталыштын 1-аянында ошол Кудай деген асман менен жерди жаратты. Кудайдын руху каалап асманда учуп жүрдү деп айтылат. Ал дагы берки түшүнүк болуп атат Манас илими боюнча. Манастын өзүнүн колжонмо варианттарында мынтип айтылып атат. Асман жер чеги ажырап, бөлүн элек кездеги, ай күн жылдыз жаралып, көрүн элек кездеги, улуу Манас нур болуп, ал муздактан мурда эле, ааламдын чындыгы, сөзү, руху, ээси. Ошондой сөз Кудай болуп атат, рух Кудай болуп атат, Кудай болуп атат. Манас акыркы бизге келген варианттар боюнча Саакбай атабыздын, Сагынбай атабыздын, башка манасчылардын, азыркы айтылып аткан жаш манасчылардын айтымы боюнча булар эпос же баатыр катары айтышат. Бүгүн кыргыз дүйнө таанымы эпос кыргыздын баатыры деп түшүнүп келишет. Манас бул илим. Манас кайыптан барды, бардан кайыптан төбөлүккө чексиздикте турган терүү илим. Анткени Манас ата өзү жөнүндө айтып атат. Мааниси Манас деген сөздүн эмне? Ар кимдер айтышат билишинче. Бирөөлөр салыштырса улуу күч деп, көптөр асман дешет теңеп көккө. Айтылган бул сөздөрдүн туурасы аныгы Манас бул чексиз ойдун чексиз күчү деп айтып атат. Өзү айтып атат аны. Муну манасчылар айтып аткан жок, Манас ата өзү айтып атат. Демек, чексиз ойдун чексиз күчү, асман жер чеги ажырап бөлүн элек кездеги, ай күн жылдыз жаралып көрүн элек кездеги, улуу Манас нур болуп, ал муздактан мурда эле ааламдын чындыгы, сөзү, руху, ээси болуп атса, Манас ата Чыңгыз агай айткандай кыргыздын гана эмес, адамзаттын рухунун туу чокусу. Адамзат акыл эсинин ээси. Адамзат акыл эсинин бүгүнкү адамзаттын акылы ээси, аң сезими чачылып турганда түпкүрдөгү ынтымак менен биримдикти уюткандын түбөлүк өзү Манас ата өзү болуп атат. Манасты мына ушундай илим катары, ааламдык жердеги адамзаттык илим катары кабыл алсак, түшүнсөк, ошентип дүйнөгө жайылсак, кыргыздын идеологиясы эмес, адамзаттын идеологиясы, адамзаттын бейишти деп таап аткан улуу чындыгы ар бир бейиши, ар бир кыргыздын өзүнөн жаралып чыгат. Манастын күчү, анын илим экен мааниси мына ошондо турат. Экинчиден, бул жерде илим ким? Билим эмне? Мен илим ким деген суроону айтып атам. Экинчиси билим эмне?
Eki başka düşünün. Bugünküler aytıp atkanday emes, bugünkü bilim, bugünkü ilim dep düşünüp atkanlarday emes, bugünkü yer betinde gelip pozdurdum. Antkeni ilim bu nauka degen söz emes. İlim degen sözdü, bilim degen sözdü, bilim degen sözdü sözlüklerden qarasaң, ilim degen sözdü Arap'tan sözü kılıp koygan. Arap bu sözlerdi çeçe albaydı. Özü Araplar atası, Arap bilen Evday'ın atası Avram, özü Kırgız'ın dilinden Urus'tan çıkıp atkan adam bolup atsa, anan kaydan, ondan oşadan törelgen Arap bilen Evday bu dilin sözü maalesef estin. Bilim degen kağızdın betinde жазылып turgan, kolun menen karmap turgan, gözün menen karmap, görüp, okup turgandın bar joğu bilim, bilinip turat. Kırgыздın sözü özü aytıp atat, bu bilim. İlim gözge görünbögen, aң sezim menen, sezim menen tuyup jetip, oşol seziming menen jetkende Kırgız aytat, bata menen elge göröt dep. Oşo jaktan, oşo Kudaydın özünün, oşo kayсы temаны alıp kaysını ijilde bassaң, yakanda çıkarma жазam dep atsa, oşo dilinge, köküröğüne salgandı, kağızga жазылбаганды, kayıpta turgan nerseni ilim dep aytат. Mına uşul nerse, uşul ilim menen bilim jönündögü açılıştın özü. Manastın ilim eki jönündögü kayсы bir sırdı bir mahisini açıp turgan terengin adamzatqa nauka degen ilim emes eken, ilim nauka emes eken. İlim bul çeksiz, alamdı çeksiz eken jönünde bul manas eken jönündögü jerdegi ilim jalan bir gana manastan turalıyor çındık aytып. Antkeni bütünдөy kitaplardan var jo. Bütünдөy bugünkü ilimlerden var jo kelet dağı. Tüvü manastan çıkat. Manastan baştalat. Bunun terengdigi oşonda jatat. Anan aytat, manastın özünde aytat. Alamdın juup turgan tuңguç nuru. Ayandu, alamda juup turgan ayandu oň koyuldu. Sanskrit tilindegi eň bayırkı saktalgan жазууларда anın adı. Ahart dep okutuşup çıgıştagı aytışkan şakirtine ustatları. Dal uşul aytılışta tanıp düýne tamırlap tarap ketken gövelderge. Alemi tüz manesi bozulbastan agartуу degen boydan bizde kalgan. Gördün mü? Tüm böyle. Oşol Sanskrit tilinde bizge belgisiz tilde ahartı dep жазgan eken oşol wagtda. Ağlarga oşol wagtda buzulup жазылып atat ahartı dep. Manasta agartуу degen oşol jaralganda bugünküçön alamdın juup turgan tuңguç nuru oşol alamdı adamzattın akıl etsin, aң sezimin adamzatqa gelgen ilimdi agartıp juup tazalap bizge berip turgan uluu çындыкты aytyp atat. Oşodan kelet dagı şam bala töwerüktü küýüçü şam yaşoodun başatı söz bolgan jar salatdy atat. Elimiz ezelteden söz kununa eç nerse teňeböýünün sırışında. Yaşoodun başatı söz eken. Oşon üçin yaşooga bir neçe jara alıp, törelip bul düýnege gelet, ketet dep da manas iliminde aytyp atat. Oşon üçin oşol alamlyk tuңguç nurundan agarıp, tazalanyp, dil peýlibиz, münözübüz, adamçılık bul yaşooda jalgan düýnege bütkül yaşoo turmuşubuzun bar joğu agarıp nur awalga gelgenge çaýyn biz törelip gaýra gelebiredik biz. Oşentip kaçan gana arı bir adam
Törelip bul düýnege gelip, nur awalga gelgenge çeyin töreli öğretkenmiz. Bu Manas aýtyp atat bunu dağı. Mına. Oşanda aşılı jerde adamzattın yaşoo maksat emne. Oşo bütkül mamleketlerden, bütkül dinlerden, okuların, ilimlerinin maksatı emne. Maksatı oşol nur awalga gelүү. Oşol nur awalga gelүү. Nur awal bul adam atawyna günöge batalap. Hudaýdyn nuru, Hudaýdyn şaýy bolup turgan awal. Oşon üçin hazır İslam alımdary şeyh degen sözdü, namdy, tituldu alıp atýar. Şeyh degen Arapdyn sözü emes, şaýh degen Kırgızdyn sözü. Kırgızlarda hazırda da şaýhlar oturat, gaýerde mazarlarda. Şu mazarlarda biri biznesten, biri den solugынан, biri süýülesinden turmuşy ýakşy bolbasa barıp, o şerge barıp, tülep ötközüp, kan çıkarıp, anan şerden şaýyn ak kılgan kişini şaý deydi, ak deydi, şaýyk deydi. Al Kırgızda şaýyk degen söz bardy da, baýakda bar şeýik boldu. Antken murunky görsetүүлerde aýtgamyn, atigi İbrahim paýgambaryň özü, al Arab emes, al Evrey emes, oşol wagtdagy sag elinin dinlen urusunun, Kırgızların urusunun biri bolgon. Oşon üçin tilimiz bir yerden çygyp atat. Biz talaşpaýly, oşo tildegi sözdegi, tübündegi etimologiya, tarykdagy jaňyçylyk anyklagan söz manasyn, söz narkyn, söz nasihatyn tapsagyla adamzatyň tynçlygy birimdigi hiç kanday sayasy talaş, dini talaşdyň geregi jok. Bunun bar jogu Manas ilimde terüwi turat. Manasty biz bugünkü günde ilim dep jarýalaşybız gerek. İlim dep Kırgızlar özübüz kabul alıp mekteplerde, oku jaýlarga Manas ilim dep girgizişimiz gerek.